ya balay kay naturumi balay nanang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawaduat nga Aginaldo mi Aginaldo 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 alana nang mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may sa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso daytoy ya balay kay naturumi balay nanang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawadwat nga Aginaldo mi Aginaldo 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 alana nang mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may sa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso piek 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 basit pailaen kutak kutak ay mabalbaline umaynansan ket din irwaren tay Aginaldo mi amanuken ala obrador at kuti-kutikan di ka tumugaw ngem tumakder ka taawatem tay ited danana nubasit ket agpanayon ka nu adu Diyos kanti agnina Merry Christmas, Merry Christmas Pasko ang biyag ko, kastamot kanya Samit daytoy, ayan ayat ka Pabarwen ka ta dinteng ti Pasko Paskwa, di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Itemisem anasami Tapnon ti Paskwa Laragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapya Apiten tay ket waya-waya Anyan aragsak ko Tada kato'y arpad ko Nga umayag lailo Mangiparik na't arakop mo Ita apaskwa Anyan naragsak ko Naragsak ka Paskwa Yuken barwa tawen mo Paskwa, di kaya kalidungit
ka makapasakit. Item isem anasam itapnon ti Pasko. Naragsak tayo pada-pada, iwardas tayo ti kapya. Apikan tayo ket waya-waya. Dakan dua asana nagsinsin dakan tibungan di dakan met makapagdena nu awan nana tain kay papaskwa ngem uray makunam daytoy di metisu tay mapatuloy umanay natlataguskuswen ngagtawot kaunggan kanakin Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw aka gasatan Untay nga't sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtagtag kagayem ken kakapsan Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan 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 rambakan tay ti aldaw ti Paskuan Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw akag kasatan intay nga't sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtagtag kagayem ken kakabsat Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan Paskuan, Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskuan umay manin ti Paskuan when dumteng manin panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan dumteng ti aldaw kagagasatan panagtao Mesyas anadayaw panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalubunan akay kaysatay amang ibirhin anak ti Diyos umay manen panagkakapiyain na itnen sagot ti Diyos intay sagrapen umay manen ti Paskuan when dumteng manen panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan alakar katoy agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakter ka
taalaem tay ited minana. Nubasit ay agpanayon ka, ngem uray makunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy, umalay met yata gusgusuen, nga agtaod kaunggan tanagin. Ala kargador agputi-puti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na guslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na guslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanobut ari jay bilen, isak naktay tinaidadaten, tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragrag sakit balik na, puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao, di ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na guslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na guslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay ina idadaten, tatlong bendisyon na masagrat tayamin. Paskwa manen intay agragrag sakit parit na, puno panaginayat tatlong maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao, ti ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskwan mi. Kita
pananatata ket adda kami nga umaymet asa nga adun a lugar tay income na panan ili ken baryo tay income nagkapuan kita ket income met ngarud nagtengan